Gasa iti biyak. Lakay, mabalin ka di akis sayak ti ornong ta iti bangko. Apay, ada ka di pangaramatam? Pagpuunak ko mga aglako iti merienda iti pagadalan. Ada ayamat gumatang iti kakasta ijay. Adda lakay, uray 5,000 lang ko man. Sobrang sa daytan ah. Di mabati igatang ko iti sapatos ti anak ta. Ngamin, dakilan ti anak ta. Awan ka din ti usarin na? Kasano kumapay nga usaran na. Kat saanan nga umana iti saka na. Di mon tumot ngamin maigatangan. Ay, sana mapidpidot ti kwarta, bakit? Lakay, italaang mat nga igatangak ti anak ta iti sapatos na. May salaang mat. Ado mat ti kwartam nga iduldulin mo. Naimbag ta naranaan ka ni ti balayo, anak ka. Nasapa kayo mat ngay may. Sumrek kayo. Tani, sumrek kak matin iti trabaho tatang. Ay, umayak ko mabumulod iti kwartayaw. Ay, tatang, sumrek ako iti trabaho. Ang mga maladawak. Ay, kasapulak nga raod. Diyak pa nga minaala ti pensyong kaw. Sapayawan tigam ko akwarta ita. Ha, iso pasensya kayon. Ala, agsubli kayong tulangin. Ay, agyaman naklangin anak ka. Bumulod aklatan iti sa balay. Ay kat nasaysaya at payata tang. Nani, nagdadarasak mo it. Malah, agandad ka nga ron iti dalan mo, Arnel. Tatang, agawid kayo ka din. Way, Nelia. Anya ka di tigagarayo. Kan apay analiday kayo. Umayak ko mabumulod iti kwarta, ti anak ko. Kat, pinautangan na kayo ka di ti asawa. Saan? Apay ngay. Anya ti imbaga na kada kayo. Kuna nangawan igim na kwarta, kinagdardaras ka na. Ala, bayaan yun ti asawak tatang. Siya kun timangtad iti kwarta kada kayo. Saan ang tamang agsubang kayo? Ay natatang, saan nyo apanunutan dayta? Tinapatag, maikan kayo iti kwarta. Nelia, ayun mo! Apay ka di. Aglablabaak ngamin lakay. Kan apay amakapungtot ka. Pinautangam ka din ni tatang iti agsapa? Apay aya. Apa imbagak nga pautangam? Ha? Ni tatang ti agkidkid daw iti kwarta. Kan patyak akasapulan na talaga. Kan may sa, awan mat ti dakes iti inaramid ko. Saan ka di? Saan nagaputa asawa ka? Kat aramidam amin na kay kayat mo? Unay kamatan lakay. Naganak mo ti agkasapulan. Di mo kit din ikan. Di mo ngamin maawatan. Tadi mo amo tinaglabasak tapno lang magunod ko ti arapap ko. Apay, di ka lamaasyan kinitatang. Amumat apagad adalan na ti kapsat mo. Kaya't naatulungan ti kapsat mo. Saan ko responsibilidad dagitan abanag? Da kayo mo't gayam nanang. Sumre kayo. Agyaman na kanakaw. Adda dito'y ti asawam. Awan, tanasa pa rimwar. Itulod na ngamin dagiti anak may ti pagadalan. Kasta ka day. Kaya't kula kumaakasarita ti anak kaw. May papanitian niya nanang. Nagsaritaan mi nga maeng ti maipapan iti plano na apanaglako iti merienda iti pagadalan. Awan mo tingarot ti kwarta pagpuunan na kumananang. Kan may sa, uray sa aran nga aglako ti asawak. Ti anak mi, ti asikaswan na. Maburing ngamin ti asawam. Kan panagkunak, nasaya at matiplano na. Bayan yun. Ibagak to iti asawak ngay may kayo. Malangaraw. Agpatuloy ako, anak ko. Ada kayo magaman bakit? Wan lakay. Pasensya kan Ta medyo narabyan kami asimangpot iti anak ta. Ado nga minti inaramid ko iti pagadalan. Imay ni nanang itay. Kat,
Anyang iti imbaganakan ka. Abay, talaga kayat mo ti agla ko iti merienda. Nagsaritaan mi kininanang iti. Ano ikanak iti pagpuunak. Kat agla ko Ay, saan ti anak talangan ti into na rin. Kan may sa, amangan numalugi. Awan serbina. Ay, unay kamatan lakay. Di ka maawatan no apay akasta ti ugalim. Awan ti mading ugali ka. Dagita at tao ti maditi aramid na. Gaputa ka na yung dalatan at dumawat wano umutang iti kwarta. Ay nalakay, bayadan da magkat ti kwarta abuludan dakan ka. Di ka lamaas yan iti padam a tao. Naimbag nga oras yung manang nilya. Naimbag langan tanasapak ngay may. Nakasukot kay mat. Ada pa panan nyo? Mapan ko itulod ti anak ko iti pagadalan da. Nakaumay ka matading ko. Un manang. Impan mi nga ni tatang iti ospital. Anya, kat kumusta ni tatang? Anya ti ko na ti doktor kan ko na. Adas mana. Irwar mi kuma. Ang awan met pagbayad mi iti ospital. Kabaybayad ko nga min iti tuition fee. Apay adi mo imbagakin ni manong mo. Tapno na pan na kumabinisita ni tatang. Ang mga nuado man ti bagana kanyak manang. Ay naading ko. Anya kumangay ti baganakan ka. Bayam, kasaritak to ni Arnel inton sumangpat. Mapannan to irwar ni tatang iti ospital. Sige man manang. Katagyaman na ka. Alaading ko. Panawan ka pa yan. Naimbag ta nasabat ka, Arnel. Nakayo man gayam nanang. Sa dino ti papanan nyo? Apa ay, saan mo ka di nga amaw? At dati amam iti ospital. Anya? Intaray minitatang mo iti ospital. Agturungak ko maiti balayaw. Ngam nasabat ka mag. Mapanak iti opisina nanang. Naku na ti kabsat mo amapan agremidyo iti kwarta. Tairwar mi ko man ni tatangyaw. Ngam awan ngamin pagbayad ti kapsat mo. Kan nairanamat nga awan kwarta. Nanang. Gaputawan mat nga ron masnop apang gada kanakaw. Apay, di kasarungkaran ni tatang mau. Ada nga ro trabaho kun ada atindarak a meeting. Napatpatag ka di pa iti trabaho ngam ti mismo ang aganak mo. Ay, sa nabalay tadamo ti kabsat ko. Isupay lang ti makaamo ka ni tatang. Unay kan anak ko. Ay, sa dinungay nga raw ti pangalaan ti kabsat mo iti kwarta pagbayad na iti ospital. Agad-adal ti kabsat mo. Panunutom ko madayta. Naimbag tanagawid ka matla ang Arnel. Nabanugak. Kahit ko tagina na. Kayat ko ngagsarita ta. Amom ka ding adda ni tatang iya ospital. Amok daytan taimbaga ni nanang. Kat, apeng nga rod adi ka napan iti ayan na. Ada mo ti kabsat ko. Oh, di irwardan. Imay ti kabsat mo iti agsapa. Kat nako na nang awan pagbayad da iti bill ni tatang. Si kalaang ti amuna ang makatulong kan kwa na. Arnel, amayo ti agkasapulan. Apay, di da ka di kabaalan tinumakder iti bukod da asaka. Kasanon no awanak. Lakay, tulungam kumamit ni tatang. Maasi ka kumamit kan kwa na. Inton bigaton nga irwar ko ni tatang. Manong Arnel? Umay ko lang iti ti kwarta pagbayo iti bill ni tatang. Kat pumanaw ka dagos, ha? Ay, anak ko. Agyaman na ka, atay may ka. Uwan tatang, ato iti kwarta. Sobra mo't siguro da ito'y apara iti bilyo. Apay ka di akasta ka, anak ka. Ada ka di nagbasulakan ka. Awan mat. Bisyak ngamin a tao. Amuyo mo ten nga da trabaho, tatang. Manong, saan na makatrabaho ni tatang? Kaputa sumro ti asmana, tunggal mabanog. Anya tigat mo asawan? Siyak timang biyag ka na kayo? Kabailak pa imat anak ka. Kan may sa naibaga anak ka. Tatang, kasanan na mabanog kayo? Saan mo ka di ang nanggagti ko na ni tatang? Kabalan na kanon? Sige nga rod manong. Kat agyaman kami, tiinted mo a kwarta.
Nasaya at tadakan, Arnel. Apay manan? Una yan ang nagalas ti ugali. Imay itay ti kabsat mo ang nagsangsangit. Gapo iti inaramid mo iti ospital. Tanya man ang tinaramid ko. Inted ko mati ka sa pulan da kwarta. Anya ka di pa iti kurang. Ti kayat ti kabsat mo kan ti amam. Kat ti panangisakit kan panangipatag mo kadakwada. Saan kat aday takwartam ti kasapulan da? Apay, saan ka mat asigod akasta? Ngamjak amuno apay akilaat ang nagbaliw ti ugalim. Baknang tayon. Nasken nga ipatag ta ti biyag nga adda ka data. Nagbidot ka, Arnel. Kat gapoy ti dayta nga ugalim. Di mo pa'y masangon ti anak ta. Awanen ti panawon mo kan kwa na. Di kayo mauawatan. Sika ti di mi mauawatan. Ultimo naganak kan kabsat mo. Di mo pa'y ammo nga ipatag kan isakit. Day talatan kwarta kan trabaho tinapatag kan ka. Apay, mabiyag ka ayan o awan kwarta? Pudno. Napatag ti kwarta iti daytoy alubong. Ngam awan serbi ti ado a kwarta. Numapukaw mo mat ti tao amang ipatpatagkan ka. Ah, Laglagi pam daytang, Arnel. oh, insan. Apay nga adda ka man dito ibalay ti kastoy nga oras. Umay ko kumakasarita ti asawa. May papaniti meeting da iti pagadalan na iti ubing. Ngam awam mo ti tao iti balayo. Anya? Kasano nga awan ti tao? Ket awan mo ti amok apapanandag iti agina. Aguri ka. Amang ano na panday ti balay da tatang. Awam mo ti makita nga kadwana ang kalusin iti balay da. Ni mo tiyelo ti kadwana. So di nung arudon ti ayan ti aginak. Amang ano. No anya? No nagawid da iti lugar da. Saan ang maaramid ti asawak da ita? Insan. Si kamot gayam da ita manong. Umay ka kadi agsingir iti kwarta na usar ni tatang iti hospital? Saan natin ko? Apay ngorot ngay may kaditi balay. Birbiro kag ti aginak. Diya kami ida maura asumang pati di balay. Saan mo na maura ti asawa kan anak mo? Gaputay may da nagpakada. Nga gawid da ija lugar da. Anya? Tatang, anya kano ti makagapo? Di na ko na ti asawa mo kanyak. Di na ka no maanusan ti ugali mo. Anya? Uy nanakaw. Di na maanusan ti kinaimot kan kinaistriktom nga asawa. Kan kwarta lang tinapatagkan ka. Di mo makita dagiti tao amang ipatpatagkan ka. Tinasayat manong. Baliwam ti mading nga ugalim. Ket sarong karam ti pamilyam. Bareng saan pa analado ti amin. Uy nanakaw. Agkid daw ka iti pamakawan kadakwada. Anya ter aramidam ditoy, Arnel. Imayak. Gapo ta kayat ko ti umayagkid daw kan kay ti pamakawan. Gapo iti inararamid ko. Saan laada kami iti anak ta ti pagkidawam iti pamakawan. No di kat pati ni tatang kan ti kapsat mo. Uwan bakit? Kat ikarik ngagbalbaliw ako na. Baliwak tinagalas nga ugalik. Sapay ko ma. Kat pakaragsakan kan pagyamanak unay dayta na ibagam. Ikarik bakit? Kat agawid kayo kuman iti balay. Tamang rugi tayo manan. Lading itak, Arnel. Ngam saan pa'y nga ita? Anya? Inton makitak ti talaga pa nagbalbaliw mo. Agsubli kami iti anak ta. Ngam na ita. Saan kami pa'y asumurot kanto? Sige. Maawatan ka bakit? Ala, agawid kan. Kat asikaswam ni tatang. Nagawid ka mat ngagmay-may sa anak ka. Uwan tatang. Gaputa saan pa nakasagana nga agsubli ta ginak. Ay, di ka mawanan ni tinamnama. Kanayon lata sarong karam ti aginam. Di mo idainggaan, agingat di da sumurot kan ka nga gawid. Uwan tatang. Kat pakawanan da kumamot itinagalas ngayong pagpakita kada kayo iti kalabas. Ay, rumba nga siyak tagki daw iti pamakawan. Gapo tabi na ibayan ka iti agad adal ka. Kahit bukod mo tinangisakan anang paadal iti bagay.
maawatan kayo tatang. Ket sana rumbang agimulak iti sakit tinagam. Jak kayat apanunutan nyo ang agibalbalasak tatang. Iso apakawan ng dakuma. Awan, ti perfecto ataaw. Mabalin bulat tati agbalew. Nulakit deta desidido ka. Ken nabayagan na napakawan ka, anak ko. Bayan nyo tatang. Pagadalag ni Cielo akabsat ko. Aging ga makaturpos. Agpaisok ka day. Uwan tatang. Ay na, agyaman hakta nakapanunod ka na nakaw. Bueno papagayam, ditan din nagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag, isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Gasa, itibiyag. Nikki, aday bagakan ka. Anya man ang dayta, Glyza? Naawat matgaya man ni Janry dito'y pagtrabahuan ta. Ha? Wan, iso kano ti maisukat iti head ti marketing department ang nag-resign. Ni Janry, akabatch tayo? Wan, nagdaton dayjay kan ka idi kolehiyo tayo. Saan ka di? What? Imo na ang nagdaton ngam ni Samson. Ngam saan ko nga inaklon, gaputa ni Samson kat nga rod ti kursunadak idi. Ay, sayang. Ay na, di mo isublipay tinapalabas. Amangan no iso ti pagapaan da nga agkasinsin. Nay, nakabisti na ka muni ki anak ka. Nakalipstick ka pa'y. Panako na ki adadit mau. Husto kayo, tatang. Ada date mi itinobyok. Ay, kano nga kalay sa kayo ngay. Jak pa'y masungbatan dayta sa ludsudyo, tatang. Ay, apay kumakagpada kayo met itinobyom nga dan iti husto nga edad. Saan pa'y akayat ni Samson nga agkalay sa kami, tatang? Ha? Apay ngay. Jak man amo kan kwa na? Sa nabalik iday, dumting tulata. Wan tatang, dumteng to kadilata. Ala nga rod, taagrubwat akon. Amangan no agur-urayan ni Samson ije restaurant a nagtulagan mi. Itay pa nga agur-urayak iti restaurant a nagtulagan mi. Ngamjak mo't makita tinobyok. Sapay di na replyan dagiti text ko kan kuana. Nikki? Ne? Apay nga itakalaang, Samson. Pasensya ka na. Anda nga mininaramid medyo office. Okay. Agtugaw ka nga rudan. Taagorder iti kananta. Sana ka mabisin. Agorder ka lata iti kanan. Anya? Birthday ngamin ti katrabaho itay. Isuan nangan kami di office. Unay kan? Anya nga rod ti aramidan ta dito'y restaurant. No saan ka matgayam amangan? Kas na ko na kon. Agorder ka la iti kanan mo. Sayang. No aduam ti orderan. Saan ta maibos? Kumusta nga iti date yung kini Samson, friend? Jak man amo, Glyza. Kasano adi mo mo? Jak amo no date pay lang at adayjay. Ay unay kan, friend. Apay, anyat na pasama kaya. Siyak laang matinangan. Kalpasan ti panangan ko, nagawid kamin. Anya? Sayang lang ti oras ko anapan. Nag-video call kami latakuman. Di sa anak pa'y nagbambanog a nagbibiyahe. Kat, napan kayo kumanagbuyay ti sine Wan na saan, napan kayo latakuman nagpasyar iya Burnham. Kasano kuma, kat awan pa'y ti may sa oras a nagkadwa kami, kaya't nakit din ti agawid. Anya? Oh, si Kamat Gayam, Janry. Wen, baragsakan at nakita ka manen. Jak amo adito'y gayam mo't lang ti pagtabtrabaho. Wan, makatawan kun ditoy. Kasta gayam. Kit kumusta kayo ngayon, Samson? Ay, okay kami laang. Ha? Iti kasta ato no ti boses mo.
Kasla saan ka asigurado ah. Si kakit dimat. Okay kami laang. Okay, no kastati ko nam. Ungayam. Nangan kan? Lunch break mo ito na. Saan pa'y? Ururayok pa'y tigayam ko. No kaya't mo, agigidan tayo namangan. Kwa? Saanan? Tapay. Amangan no agselos ni Samson no maamuan nang agkuykuyog ta. Amangan no guraan nakpay. Nagapumat ni John Ray ti office mo itay, Nikki. Anyang itimbagan na ken ka. Awan mat. Sinaludsod na laang no kumusta kamin kini Samson. Kano kayat ko kano, nga aggigiddan tayo amangan. Ay katiman nugot ka kumalatan Ha? Ay na, amumutan a seloso ni Samson, friend. Seloso ngam saan mat nga rod nga effort no may papankan ka. Uray ado ti pagkurkurangan ti nobyok, maawatak lata. Kasta talaga ta adamot trabaho na. Tinapatag, napudno kanyak. Wan mat kat di Mala, rumarta nga rodan. Anyat orasan kat ni saan tapay ang nakapag-lunch. Anya nga minantay ko nam nga ibagam kanyak, Nikki. Friend, Oh, apay, anyat napasama. saan mo tan nga agtext ni Samson kanya? Ang mga nobisi. Mano nga aldawan. Uray, good morning. Wano good night man laang. Awan pay. Kat, yung kasarungkaran iti boarding house na ang mga numasakit. Awan mo tinadakdakamat na kanya. Ang mga numasakit ang mga no nagtrangkaso. Wano ang mga no nadukot ti cellphone na. Nga ta? Diyak sigurado ngam tapno maamwam ti sungbat iti saludsod mo. Mapan mo bisitaan iti boarding house na. Sana bali taamumot no sa dino ti pagnanaudan na. Nabayagan sa anak anap na panidjay, Glyza. Ay na si kakit di mat Nikki. Saan mat anarigat asapulan day jay kat? Nana Mila! Nana! Mabit lang. Umayag. Oh, si kamot gayam Nikki balasang ko. Italaang manan nakita ka. Umunag ka. Saanan, Nana? Adala ko makayat ko asaludsudan ka na kayo. Anya da ita. Nakakandado mo ti kwarto ni Samson, Nana. Dito'y kadipay nga agaw-awid? Wan, katno ka na yun nga da kadua na babae. Anya? Kunakit di nagbreak kayon, tanabayag asaan ka nga imay. Kan may sa, agsasabali babae tiyaw awid na. Anya? No kasta? Luklukwan naglaang ni Samson? Ay kwa. Jak ang mutisong bat dait asaludsud mo balasang ko. Basta siya, imbagaklaan kan ka no anya ti makitkitak. Addakan ka no patyam wan no saan. Oy, Nikki. Itay pa yung agriring ti cellphone mo. Saan mo ka di asungbatan? Bay amlatan? Asino ay ti umawawag? Asino pa'y kuma? Tilo ko alalaki Makauma. No kasta, nag-break kayon? Nabayagan nagbreak kami. Ngam ni Samson lang ti makaam mo. Anya, adaya mat kasta. Ada agasam ngay. Taagsasabali ka no ti babae ngayaw awid na iji boarding house na. Nasayang lang ti panawon ko kankwana. Asino mat ngay tinakadamagam iti dayta, friend? Ni Nana Mila, ti landlady iti boarding house apag nanaudan na. Anya? Glyza, ano ka nun ni Nikki? Kasla na pudot mo ti ulo na. Ay na dyan re, bagbagaam di kasinsin mo Ha? Ni, saan ka amawatan Glyza?
Ti kasinsin mo ani Samson ti makagapo, no apay anapudot ti ulo ni Nikki. Anya ti kalukwan ana aramidan ti kasinsing ko aya. Kit no agsasabali ka no ti babae nga awid na boarding house na. Ay, nukasta. Saan pa'y gaya man nagbalbalo ti kasinsing ko? Babaero lat tagaya maging gaita. Ay na, saan samot tin nga agbalbaliw ti kasya a klase ti tao. No adda ti may bagakin ko ana, kit dimot dumngag. Day takot nga ron. Kunamlan asino man. No saan laan na anos ni Nikki agayim ko. Nabayag ko man ang nag-break da. Ay, sayang lang ti panawon kan sakripisyo na itikas di alalaki. Anya pa'y laang ti aramidam dito'y pagtrabahwak, Samson. Nagpuskol ti rupang nga agpakita pa'y laang kanya. Di mo mat ngamin sungsung-batan na awag ko. Nauma akon. Anyat kahit mo sawan, Nikki. Agbreaktan. Jakon maanusan ti kastang aramidam. Ti kunam ka di, kat jakam mo nga agsasabali dagiti babae nga yaw awid mo. Sana po no dayta. Ulbod! Ala, pumanaw kan! Ako, pagsaritaan ta ko maan na yung pagdayti, Nikki. Mga mabalin pa yung ama ornos ti amin. Napatagak laang matngamin kan ka, no adda ti ka sa pulam kanya. Ngam no naalamon ti kayat mo, saan na kun apagan ano. Iso nga ita, nawayakan. Saan kan apakibyangan. Ngam pangasim tadi mo matan guluwan ti biyag ko. Itala ang asan mo sinangitan da di Samson friend. Idi, kat agsangit ka tunggal aga pa kayo. Saanan apulos, Glaysa? Iti anya kumaaga po asangitak ti kasjay a klase ti lalaki. Husto ka, friend. Sana bale, ado pa'y ti lalaki dit na. Makasapul kanto iti nasaysaya at nga aday humisong. Ay, sapay la kuma, Glaysa. Iti day takin a pintas mo. Imposibleng awan ag gusto ken ka. Kan may sa, adamo ni Janry. Ha? Sardangan nakman si ka, Glaysa? Ay na, no saan ani Samson ti para ken ka? Amang ano ti kasinsin na, friend. No kasta, nag-break da gaya man? Wen, naumamutin at igayim ko. No kasta nga ron, ipadas ko man ang tiagdato ni tigayim mo. Ang saan pa nga ita? Bayang paylaang ama ka move on. Narigat mat no agdaton ka adagos kan kwa na. Kat kaano laang idinag-break da iti nobyo na akasinsin mo. Sa bagay. Aguray ka. Abangan mat no addagaya man nobyam. Kat aramidam anamber to tigayim ko. Unay ka na Glaysa. Sa anak mo takasta. Oo, anya nga ita mo. Amangan no addamot ilimlimad mo. Awan, uray kaskasano. At dalat tamot ti buteng ko. Narigat ti makarma niya. Unay kan, friend. Nasurukin ang makatawan tinapalabas. Sipod nag-break kayo kini Samson. Addan insukat na kan ka. Kitsi ka, single kalatang aging gaita. Nagrigat ti agtalakmanan, Glaysa. Amangan no siyak tumanan ti masaktan iti udi na. Ay na, nasaya at ataon ni Janry, friend. Madlaw mo. Ay na, Glaysa. Kasinsin ni Samson nga ex ko ni Janry. Anya iti amo tayo. Amangan no babaero matlaeng. Asino ti babaero? Ay, sige umuna akong iji office. Makamu kayo nga agsarita. Excuse me. Nikki. Asino nga minanti ko na mababaero? Kwa? Tapno ibagakin ka, sa anak akas iti kasinsin ko. Kabailak apanagnaganday ta. Aglisi ka iti dalan ko. Magnaak. No siya kumatinaklon mo iti agad adal tayo pailaeng. Di saan ko maanasayang ti panawin mo, iti kasya klase ti lalaki. Sa maysa, mano abulan ng agpapapansinak king ka. Ngam dinak mo ti kaskaso.
Ay na, jak maawatan no apay akasta ka kini genre. Naganos di tao kan ka. Wan, mariknak mo't dayta. Ay, jakman amo. Kasla sa anak pa'y asigurado kan kuana. Saan mat adakas no ikam ni genre iti may sagon daway, friend. Manuabulanin nga agpapansin di tao kan ka. Kasano? Nulukwan nakmat. Tay kunada nga rod, try and try. Masarakam tulat ta ti lalaki an naituding para ken ka. Nga ta? Anya nga itamu tayo. Amang ano ni genre gayam ti para ken ka. Anya? Sino din ang itulod kan ka anak ka? Saan mo't ani Samson? Ni tatang mat. Nabayagan ang nag-break kami kini Samson. Imbagak mat kada kayo. Wano, nalipatan nyo manan. Aday ay bagam. Katno namin ano mutan asin naludsod yo, tatang. Sino nga ruday jay? Iso tinubyom ita? Wan, iso ni Janry, tatang. Kasinsin ni Samson nga ex ko. Anya? Apay mo na nakirelasyon ka iti kasinsin ti X-Maw? Kinapudno na, nabayagan nga agam-am mo kami kini Janry, tatang. Nilaang ngamin Samson ti type ko idi. Iso tinaklon ko. Ay. Ang mga nuguraan na kayo ni Samson, numaamuan na. Awan ti makagapo, tapnuguraan na kami. Ngamin, iso tinanglo ko kanyak. Sa maysa, adamot ten nobya na. Awanan ti bibiyang na, no asino man ti pakirelasyonak, tatang. Agkape-kapay Janry. Agyaman nak, Nikki. Apay akastamot ti panagkit-kitam kanyak. Nangag ko tinagsaritaan nyo ni Tata Tony itay. Dayjay. Di mo latan ikaskaso no anya tinangag mo. Saan mo't a big deal, Dayjay? Uwin mat kidi Ala, agkape ka Agsarita kayo kinitatang madamdama. Ha? Di ka madanagan. Saan mo't nga istrikto ni tatang. Kaya't nakalaang ang makasarita. Kan sigurado, saludsudan na ka, maipapan iti panagkalay sata. No kasta, umanugot ka ngagkalay sata, Nikki? Wan, gapu taay ayatan ka. No napaay ka man iti damo nga ayat mo, dumteng ket dumteng tulat ti ayat, aparaken ka. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. Insurat para iti script ni Atara Marie. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iti ingkay panang tarapay.